Zašto prelepa supruga Zelenskog nije obična prva dama? Ukrajinski predsjednik odbio je da napusti zemlju usred ruske invazije, a sa njim je ostala Olena Zelenska, njegova supruga koja je Ukrajini poznata po svom uticaju, lepoti, stilu i pameti. Ona je vrlo obrazovana, a intenzivno se zalagala za društvene probleme poput rodne ravnopravnosti i bavila se diplomatskim radom. Olena je u braku sa Zelenskim od 2003. godine i imaju 2 dece, a Zelenska je od početka invazije komunicirala sa građanima svoje zemlje putem društvenih mreža. Zelenska je rođena 1978. godine u Krivom Rogu, studirala je arhitekturu i stekla je master diplomu, ali se kasnije okrenula pisanju. Ona je jedna od suosnivačica studija Kvartal 95, najistaknutije ukrajinske kompanije za filmsku i TV produkciju i zaslužna je za pisanje scenarija u serijama i filmovima. Ukrajinski predsjednik i njegova supruga su išli u istu školu, međutim, sreli su se tek mnogo godina kasnije tokom fakulteta. 8 godina su se zabavljali pre venčanja. Danas imaju ćerku i sina. Opširnije pročitajte na našem portalu zadovoljno.rs.